Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but shispa percent ka Nyngkong. Pila ru ban apply da ka education loan. Ya kata nila mundur dia kata sandur dia kata construction akabang tip kasunang kayang hai raja uyan hai akash uyan hai tujuh kayang hai buat akapor baru usapnya dia kata nila ya construct nila aku jumpa dengan kita dan sahawai kawat buat dia kata kawat ini nak kanu kerja ka wala kawang kata kawat but SDRF tapi mungkin SDRF lahir bani wat ini sekarang berkilau yo mesti dengan si Vishal sekarang dia di ini ka di construction kalang project kejimpa jadi waktu mesti lapan ini di kasih saya kira dengan beteng baju pocket badasi ka kasedi dengan tank shot Za pun patai kembali kali kerja ka yang mengi mentah pergi penyak nak dia hangki apa dia viewpoint kani kerja kali besang yang lagi Suzuki por raja dan yang kasuna dengan hakmat raja dan fadil syakadiang dan anan khamsadin dan akash syaka man dan Vicky Vishal Vicky di pom show Vicky dawat tahu bom so anan dari anan kami yo ha na rendang na beta jumpa jaga terpeng di hal kami pada bom so akash di hari kata kila break komen beralain kita di kanan kasunam kawan teks di sedian mau kayak semua bau liar raja hari kata pada ya ka mobile jom raja pada kelap 4 sunam ya ka bateri pada akash dan tahu akash pada ya ka sopi jumu ka sopi li jumu nilap nak kenal nilap bukan dia kata bakal bersnam kau ni syariat Jadi KCRA pada saya lah. KCRA lah dan lupa lah. KCRA ni lara sih. Dan sakoi ka kenhon ba lalai kido minen sandot to minta gidang le set sakoi ka cekal basa kasuna. Ke garang syok buat minta hi ba dan issue ham to min hawat min hab apa to kit yang mungkin ya. Saya kilara kita ni laben kibrio lagi kilara kita bisa ki phone ni. kalau ambil sah buat pio kana ba hadian kakto kan ni kinsa penyak saya kata gue beriau ban penak ba kadi sanam pina pun patai ni Kata kadi kejingku Nyngkong. Kata kadi men hau bulan Februari kila dan itu buat penjah ya ka ya kata kadi jingku ke Nyngkong bat ya kata ka jingku ke long Nyngkong ban to kia kebut ban peniap yang no hang ya kamet pasabu ya kata kamet hakas kuti jong kasonam nanti kata ka plan kembut lo di plan sini kadang kembali lagi phone atli kalau labret dia tak kawai bidang wat Dah tu aku program dah tak phone mo ban kontak urat sa por hakit tinggi ski bakaja. sebenarnya ambat kini motif juga penyak tu joki bagi jet kini kawai sedang kani kalau kaslong by chance kami kata kabai kila plan pa ban wan shani shawai sedang jadi kila plan keleng adu nogat hi but hari kata akhbar jumpa malakya kapinga ikila persang abun ki jaka ni kandalat di hangi pada kamdan beliau ka kenjang jaka ki yatam na dia kata kaba kila wan ni mencuai kata hindang pakitnya hinafit kasi kila dan ki wakli ki balawan ni mandeki hari jaka mencuai kata hindang pakit ba nanti kata kila wan setin ba
kau kibrik lawan naik cuba. Basta yung mga izin kali kembalong nih sudah bineng sekali kecakan di ba? Kejing mga ba gila ban tam si tayo ba pendat penlak saya. Ya kata kadang insya ka sit lah tristam. Buat kata ka tristam tu nadu basdang hi nadu ba jahi kata ka tristam beladan. Nadu ki SDRF ki Fire Emergency Service nang sham hangni no takajing arap ti kan na bro liang. Ngam la ban chuang tang sit kadang benta jengki kota. Ti hendai baro hi la dan benta ban jarak. Hakani ka ban yo informat ne ban benta kumta ha nang squad nang pi benta ka benang yakran. Ya ka tu ka wei ka wat ni la yo. Oh layo. Tentang napsis tentang angkat sojung kita di forensik ni kini bukan kita test jungki. Hado kono ba kalong challenging gani ka case man crack ni ka case marka involved interstate group mo misyong no. Kalong challenging ka ba Nyngkong kalong ba kapuar kalak ba. Labuan ba ka pressure. Kabar pada kemudian CCTV kemudian record kipin kambiang hang ni. Kita tak lah. जहाँ पे हम लोग थे वहीं पे हैं। Oi, kita ini kena juga kita nilak. Buat kata ka kapuar kalak pelan. Ba man hakani phela me cash for mem hams hatu ka complain ba kadon any mental sickness illness. Em kata ka secretary examination ka routine examination ka kata ka pa ni pha karpang. Andre kata ka refer hi na do kanistasi wala ka first medical examination. Kamdan he long number. Ki ka statement juki ka di punya day buat ka kata ka reconstruction. Uni unma jong raja demand itu kan narko test satu Pyndonkam man le kata. Ini aku test kadi lagi video gilan. Skim cooperate ya ka investigation di hot. Nasko Pyndonkam aku test kana aku test lagi laban mentala bun stem. Kata kamlong invisible ro hakut. Kadba kini bagi la plan ni bas kam. बहुत करके cooperate by but police ado kusa Menta ka sit kalong katakan delegation team ka balong tay adu kata. Kimansi gihap plan. From the hills of the east, a new voice rises. Hello, Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.